tokko yoo laate tokko beekaa ta'uu qaba. Saniifoo wallaa taate wallaa ta'uu sira beektu ta'uu qaba. Saniifoo obboleettitti eegaa akka nama takka jiraachuu jirta alhamdulillah deemtee jirta mana kanaa garuu mana kanatti deebi'ettee anaa fi ati asitti aran qabu ammaan tana gaafa sitti aaree gartee lolli arraan tana silaa gartee mi ati kaastee anaa silaa qabbaneesse mere deemna raajjee dubbiin kan dhugaasaniif inni raajjee sin jeeffatan kee fudhadhuuti. Silaa arraan tana ati kana namni akkas hin jedhu maal feeta jee akka nama takka lafaasitti ka'e mushaakilii ta'ee jira. Garuu an dubbiin fadhu narraa baatee jirta deemtee mi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya dhufeetiin jira deebiitiin jira. Arroo urjiin maal qabattee deemtee jechuun kasa hin oolamu. Wanni qabadhee deebi'ee namni jiru waan jiru hin dhabuu jaanii. Akkuma beektan badeetiin jira. Guyyaa meeqa guutuu miidiyaa kanatti ol bootiin jiru, viidiyoo dalaguutiin jiru, warri eessa baddee jettanii karaa miseejiraatiin keessaan nagaafachaa jirtanis baddee osoo hin taane akka nama takkatti useetuma. Warri eessa baddee urjii maali viidiyoo maruutiin jirtu, viidiyoo dalaguutiin jirtu, maali eessa baddee numa jirtaayee warra jettanillee galatooma isin jecha. Deebiitiin jira kun urjiin deebitee jirti. Maaliin deebitee duuba walumaan kan daawwannu ta'a isin jecha. Ani tuni akka nama takkatti khalaas maal jennaan alhamdulillah galanni rabbii kiyyaaf haa galu jecha. Nagaan jiraachuu jira irtahaa tahee murtaa tahee jiraachuu jira akka nama takkatti khalaas akkanatti jireenyi akkanatti jiraachuun kun natti hedduu takka dasina jaa natti tola maaliif jennaan afaan namarraa rabbii na qabee namni na haasawurraa rabbii na qabee usee jireenya kiyya kophaa dhuunfaa kiyyaa jiraachuun kun hedduu takka na gammachisa yoo nama gadiillee gaa urjiin jee kanatti jechuu waan biraa warri duraa shirna yaada sun arraan tana yoo na viidiyoo tanaan ol bee maaliif jennaan ka garaan gubbatu jira yeroo guddaan nama garuu garaan isin gubbatanii alhamdulillah gammachuutii ibsuuf ammallee waan biraatiif hin dhufnanii tuni tahee ammoo akka nama takkatti ani tun jiraachuutiin jira alhamdulillah rabbil alamin rabbii kiyyaaf galata iree deebiitiin rabbii kiyyaaf galata galcha. Afaan namaa keessa rabbi na buuse namni jimaan naqamuudha hojjaa na dhugu inshaallah sanuutti irraa rabbiin kiyyaa wala bana baasee jira akka nama takkatti ammas yoo harta kan diriirta harta kon jalatti karaa hundaan hin diriirtu maaliif jennaan isin agartanii jirtan micoo geeletiyaa iftu ni beektan guyyaa takka viidiyoo isii jechuu waan biraa haasutu kan hin irraa maree gadhiisi agartanii jirtan kan harkiis akkasuma iftu deebitanii chaayinaala kiyya jala kaa viidiyoo matana duubarratti viidiyoo tanaan jalqabdanii laaluu qabdan arguu dandeessan jechuuf isin jaa isin ammaan tana akka nama takkatti maaliif jennaan isin tun geeleti jessa akka nama takkatti amanee ifi qabee obboleetti rabbiiti jee wajjin jiraachuu jira ammoo isinis akka ummata jechuu anaaf situ wajjin mana keessa gallaa akka nama alaa warri alaa shirna yaadaa diina kiyya irra hedduun nama isiin ta wajjin mana keessa gallu anaa wajjin mana keessa galaa shira meeqana yaadu jirti ammoo isiituutu garaana dhufattee shirna yaadu jirta haa jettu malee isiitu yaadi isii naaf jirti garuu ani tuni nama waafaamu nama waan takka beeku maaliif akkana itti dhiiroo jeen guyyaa meeqa guutu callisu jira guyyaa kaan nyaarna guguruu eegalte obboli maal taatiftu maal si godhe waan si godhe yoo jiraate natti himi naaf ibsi maal taate maal nyaara gugurtaa jeen gaafadhe gaafi kun jechuun maal jennaan gaafadhee waan isin jechuu naan oodee naan natti aartee jirtii akkutti hin jiru fuularraa naan ootu jirtii nan dubbistu mana keessa anaaf si mana keessa waliin jiraanna ammoo uffata kiyya uffatti siin uffadha uffata kiyya dhiisi naan jettu anis jechuu haa wayii aarna qabdii beeka zimjee wajji jiraachuu jirra akka nama takkatti deebitee osoo deemtu urjii naan jette maali ati namni nama waditti waan jettee naasuutti ni beekta maal nama waditti maal naan jettee nama waditti naasuutti maaliif kun jechuun akka nama takka loluu miti yoo inni narra waajeen jiraadhillee urjii maaliif akka naan jettaa nasas gabbeestee akka nama takka nagaafchu malee lolaan abbummaan fedhe osoo wajeen jiraadhe siin jenne jeetin kaadaa takka bagan jeen jaani lolini kaa osoo gartee jeenillee jiraadhe anuu hin jenne waan hin jeeni qabu ammoo isii rabbiin dubbii san ati kana itti nama maddi waanaan jettee isiin dubbachuu sanii icciti isii jira naabe garteemi anaatutu shira namatti yaanneef rabbiin khayrii isii garteemi dubbii sana khayrii godhee ana jechuun isii shirna yaada mina shira yaaduu fi rabbiin icciti isii jira naa baase isiitutu akkamittiin urjii tana akkam godhu garuu waan haasofte waa hedduu haasofte maaliif jennaan ana mallee isii tana hamtutti yaaduun fadhu obboleettitti yaa obboleetti rabbiiti akka nama takka naaf situ wajji jiraachuu jirra takkaa shiratti yaadeen beeku hamtu takka itti yaadeen qabu itti yaadee hin beeku yoon ammoo urjiin akka nagooti akkas nagooti itti waan namni isii godhe qabaatte ammallee akka nama takka taa dubbatu garuu amma erganiifin mana yaadeen anaafeeti qoreeti gootee gonaa nyaachuun na shakkisee jira waan ati gootee gonaa nyaachuun kiyya hin jiru خلاص أنا صباح يا جرادو أكرم تكنا راديم جيد إفراوفي ديم تجرتو فتسي فرتة أما خلاص نرتي دولتي نومي كنا تيرتي نومي كنا شمار جنا فيروس يمر سلام مرين بريد توري يمر نس فيديو مار جنا مارين فيروس مر نمات مشاكل سكور سفر خلاص فيروس يمرو وين الأمتي ها أجمع كاميرا ما أتتي ها أنتو جيتي كاميرا سخاتة فيديو دلجة سينكابو أكرم تكنا إسي نمن تيرتي ورجي خلاص أنا ما تبلسي أنجتشو إسي تنا نماتو أكنا قد إكس قد جينا قرص جرا سنين itu bisi isin tun akka gartee mi hammenya na qabdu akka isin hammenya na qabdu binaaf hin qabne
isi tana dubbii keessaa baasu deemaa. Yooni waa godhee jiraadde sa anitu yooni garteemi waan biraatti yaadee jiraadde nama waan biraatti yaadutti fakkaadhe yoo haa'u dubbii takka sabab godhattee ana tana keessaa waa baasuu hin dandeesse. Anitu waan isii godhe sin qabu sabab tokko hin qabdu. Anitu waan akka bireettiitti isii jaalladha akka bireettii daranii isii jaalladha jechuudha. Isiin ammaan tan arra garaa kan dholofattee isiin kaniif jechuun namni waajjii hin jiraatin nama akkanaa jette namatti akkanaa jettee na haasoosan hedduu takka dogoggora guddaa qabdi. Belleessitee jirti. Belleessaa isii beeynaanu banguutuu irratti ergu jirti. Abbaa fetee haratti ergutu garuu ani isiidhaaf dhiifamna godhulee hin jiru. Isii garaa umriitii kana fayyu. Maal jenaan anitu waan si godhe qabu leeshuma namaa akka naan jee ati leesh nama matti naasu itta maal jeenti namsi matti nama matti siyaasa maal lagooti siintu diina khiyyaa siintu mee maal lagooti namni nama irraa ajjeesee deemee naasu kalas isiin garuu haa jiraatu bakka sitti tole jiraa dhobbaleetiiti arras borus dhiifama si godhu sin qabu dhiifama nan gaafatin dhiifama siif hin godhu waan takka maqaa hin akkaasin jiraadhu bakka jirtu san sitti haa turu bakka jirtu tarrallee taanaan borus taanaan ana miin tokko siif hin qabu garuu garaa keenya qulqulluudha ati akkasitti sun naaste garuu akka nama takka jiraa dhobbaleetiiti alhamdulillah rabbil alamin fayyaan qabaa rabbiin fayyaa tiinaaf haa dhiisu nin jiraadhanis akka nama takkatti ati narraa deemte waan narraa fuute deemtu qabdu teessee waan naate sun hin qabdu aan urjii jechuun oolchee nan bulchitu iti narraa baritu waan takka waan naa gootu sin qabdu maal jennaan ifis mataa wareersite namallee mataa wareersin garuu ati nama nagaasee nama miskiinsee nama gartee mi'aanaa wajjin akka nama takka geeleetii yajee qabadhee si amanee si wajjin jiraadha jeetii yaade malee anarraan tan atis gara galteeti waa sababa godhattee ana dubbii barbaaddaa jee hiyyaan tureeftu garuu dhiifama erga naa godhu diddee tilifoonaan si gaafadhe nama si ergeetittee dhufeetiin qaamaan si gaafaddaa mana hiyyan dhufin siimeen fiduu sun inni mareef mana hiyya akka turtuuffa akka tinteeffadhu ijitee arkuunfa mana hiyya dhuftee waan biraat ta'a nagaan jiraadhu bakka jirtu sitti haa ta'u bakka jirtu tobbaleetiiti. Tamam, ana min tokko sim qabu. Urjii min akka banjin, amin tokko sim qabu garaa kee qulqulluudha. Nagaan jiraadha bas. Dhuftee garuu waan biraat taa'iftu. Dhuftee waan biraat ta'a. Narra dawwaltee urjii karaa sirga dhiifee tilifoon naa godhu tuttee tilifoon sitti naa sunarra dawwaltee yeraan kaas ture. Tilifoon nama hin beekne raqama jijjiirtee nama biraat na dhufteeti urjii natti haatee jirti sim beekaa. Dhiifama naa godhe rabbiillee wanni hiraasin jirtu rabbii hin hiraasin ayimi namaa kun. Ogginiifti qoowaate yaa rabbii yaa maal jechuudha. Ifumaa garteemi rabbii hin hiraasinaa. خلاص يفهموا باللساني فإرجع وانت يا ربي خي مالك نكنتي يا ربي خي مالك شو كنتون هاسوا إن من مرة إلين ديني أتيجوا أوسو بيتاتي تو نمو قدرة دائما ينتاني دائما تاتي دبين دوغورا سير كاينتاتو نمو قدرة ليش أنا في أتيتون ويجراتو جرا كرام تكت مالي وانا مريتو بيت أرجو أنا كنا كراتي برا يتلاني مريتو ليش ما قرتيني أتشرنا ياتو فيتيو والله قرتيني الحمد لله رب العالمين أنا شيرا نمتي يانف ربنا أرانتنا أكنا لك سلا أتي أرانتنا قراكي ندفتين نمن نبيرتنا فكاتنا وبرامدي نبيرا فكاتشا أرى سلا قرتيني نمن ياتك استلي وأنا دلقير رادي لقوتي وانت كقرو أنا شيرا نمتي يانجا أنا تتو قراكي كل سنيف ربي نباسي الحمد لله ربي كمان خلاص باسي ربي ما خلاص نديب سرب بلتي ما نخيين فين يفهم قرتيني يفهم سجافة لتو نما وعار أوري كبوتو يفهم قاف عرفتين كبون عارف دينا كبتي ما نخيين فين عرفتين كبو وامر في سفيتة اللين كبتو يفهم هاسويتو يفهم كيكس ما تتعلسيني تي زين جرا بس خلينا برباد خلو بلتي أنا قالوا أركز سنيني بقى سران رفتي بقى نرانتي بقى أرانتنا هاسوني أدي هاسو تدلسوني بقى نرانتي سلا أرنا رانتي إتجابة غرورة نجاب ديمتي ستي أطول خبرتي دواي سيقول ديمو فيتا مو بيجلو فيتا ربنا قاس يقولشوا ديمو فيتا خرسوتي ربنا قاس يسياجسو ستي أطول دراني وسودين ديم بتي دبتش جرتا أتي دانا أنا رادي لي ديم سلاياني خي أنت نما كانت في سنين أنتي إن شاء الله ستي حاضروا نما مدينا ناسين أفاني نبورتين تمام نما بيرتي نناسي خني سنجون ورجين قرتمي كل نما راسن دليتو إفتاد جراتي أكنا ما تكتي واني ديمتين حاسو تفين جرتو أنا في تولو لختك خانيك أمين جرو ورجي ولو اللي يا بورجي ولنا راسا أنا ما تبين ليسي إيفا ما كسي نابوتو فارا منامي خاسو تونتا إيفا ما كجي فرسين جيتين جر ستي همو تنجر إرا ديما ستيم يوانا ما فهم تاتي يوانا ما وا بيب تاتي جيتو يوانا نمني ما تكو يوهم بيني لاني بروا خلاص يوهم بيني ناتو ستيم إيفا ما نقافتين إيفا ما كاين فرق إيفا ما كاين دوتو حادو ديمي أخو حادو ديمي سلاد لي دورجي أنا جيتو هدوبي هدو نعرف الجرا هاسو هدو ناسين الجرا نما هدو تو دولي تليفونا نتي مجرا إلما نمارا هندلقو عن هاسو نمي نتيهمو ما الجنة نمني وري نما درمني وانتي متي أنا في أتي أما تكشو أفان والبتيجر تيمي أنا في أتي ولي مفتيجرات واحد اللي عسو جرا أنا رلي ثانا بورس ثانا أوان تكيونا مني ناهيمة يصدق هاجني في هوجيني راجيوان سناركتي ما الجنة هريا نمانتنا هريا جنتو هريا صبتو قرتيمي
Faraan baddeessaatu maal jedhe barnuma jee muuziqaa sani hiriyaa sobaa manna diina dhugaa wayyaa jee faraan baddeessaa jiraadhu afaan simurii wallahi waan dhugarraa dubbatte tamam nama ammaan tana hiriyaa jettee tamam geeletii jee anisi amanii wanti ennaan isin irraan tana as gargaltee waan hin beene anaa jechuun isii tana akka obboleettii caalaa jaalatti obboleettii caalaa laattu lubbuutii tana caachisiisii jaaladhu isin irraan tana as gargaltee waa hedduu yaatte garuu akka taateen ta'anii ayyooti wallaatu taate awwallaatu wajjin ta'u an yoo ati namni tokko yoo wallaate tokko beekaa ta'uu qaba saniifuu ati wallaatu taate fa wallaatu ta'u sira beektu ta'uu qaba saniifuu obboleettii egaa akka nama takka jiraachuu jirta alhamdulillah deemtee jirta mana kanaa garuu mana kanatti hin deebi'ettee anaa fi ati asitti aran qabu ammaan tana gaafa sitti aaree gartee lolli arraan tana silaa gartee mi ati kaastee anaa silaa qabbaneessee mere deemna raajjeetu biinfa dhugaasaniif inni raajjeem sin jeeffatan kee fudhadhuuti silaa arraan tana ati kan namni akkas hin jedhu maal feeta jee akka nama takka lafaasitti ka'e mushaakili ta'ee jira garuu addu biinfa narraa baatee jirta deemtee mi yoo deemtee immoo mushaakili biraa ta'a mana kiyya hin dhufin qarqara mana kiyyaa hin bahin sin fadhu si jibbeetiin jira geelummaan tijaasattee haftee jirti hiriyummaan gartee mi saayibummaan haftee jirti si amanus ganaa si amanu ati jechuun gartee mi gantoo kataa si ergeetiin jira ati hiriyaa gantuu jaasanirra ati takkaffaadha mataan kee ati jechuun kijibtu nama kijibaa jechuun akkamitti kan namni waasiin hin jiin urjiitutu gartee mi akkana jee akkanas naan jee akkana nama akka naan jee jettee naaf hin tati ati jechuun fardu mataan kee akkas jechuun saniifuu fardu ayyoo wanni feetaatu ganas nama na garuu annatti araaramu fakkii fadhu akka na dhiyaatu fadhu malaan na seentee ati jechuun ammallee waan biraan irra yaaddu deemti yoo ta'e malee maal barbaade fadhu mana kana maal feeta maal tositti hafi yoo waasti hafan akka nama takkatti nama ergadhuuti waan akkana akkanaatti nuuf jiraa qaba waan akkana irra naa fuudha jiin siif hin taane yoo waasii jiraatan wanta akka akkas hin jirre nin beeka yoo innaarraa waasii qabaattiin baana wanni asirratti sii qabtullee hin jiru akka nama takkatti halas jiraadhu siin jeetin jira ira deema sitti himaa siin fadhu iftuu si jibbeetin jira jeef nyaa si qabadde si jibbeetin jira gaa halas huriyaan qaba ifteen jiraachuu fadha firiitee jiraachuu fadha halas namaa wajjin oowwiif kaa'u mataa kiyyaaf garagalchuu hin danda'u halas maal siif hin ta'u waa'ee nan jiru siif hin galu fiirootii sana yoo si bira geessee fiirootii sana yoo gartee akka garteen gadhee ilaali waa'ee nan jiru asirraa fakkeenya fudhadhu urjiin tu halas erganii fi na biraa deemu narratti hin deebiin jettee mana isii kanan dhaquu ergisiin akkana jettee ammoo dhuftee mataa keessatti si babbasheessa hin dhufi mana kiyya sitti himutti hin jira yoo nama afaan taate yoo nama beeku taate halas iftu si naagee jiran jaalatti xiyyaafintee ta duraan akka garteemi anaa fi ati akka obboleeyyanii wallaallee akka obboleeyyanii wal qabannee hojii deemu sun hafee jiras boota siin fadhu akkaate siin fadhu nama sanatti hin ergin dhiifama naa godhii jaanii dhufeetti si gaafadhaa halaala si gaafadhu si bira qaamaan gee si gaafadhaa dhaabi jalaa kana siin fadhu halas akkaate.